Golden Globe Awards, kaj je to, 2010 ali 2009, nekje je, 67. In sicer, a ćemo predvideti, kdo bo zmagal, dajmo. In sicer, Best Motion Picture Drama, to bo itak Avatar dobil, ni treba drugih brati, ne sej ne, mogoče bi pa lahko Hurt Locker. Hurt Locker je boljši film. Sej ne, Avatar je boljši, ampak bo Hurt Locker dobil. Performance by Actress, Emily Blunt, Sandra Bullock, Helen Mirren, Carey Mulligan, to pol jih ne poznamo, ampak rečemo, da bo Emily Blunt, Young Victoria, dej. In sicer naprej Best Actor, Jeff Bridges, Clooney, Colin Firth, Freeman v Invictus, to je ta nov Eastwood film, tole bo. Morgan Freeman. Best Motion Picture Musical or Comedy, 500 dni. Julie and Julia. To bo to, Meryl Streep. Actress Musical Comedy. Sandra Bullock, Marion Cotillard, Julia Roberts, Meryl Streep. Meryl Streep in sicer Julia. Julia. To. Musical Comedy Actor, to je igralec. In sicer Daniel Day-Lewis 9. Ne bo. Sicer je res dober, ampak ne bo. Dobil bo Robert Downey Jr. Actor Supporting Role, dobil bo pa. Ajde, dajmo staviti, Julianne Moore, najboljša to. Ne vem. Ampak Julianne Moore. Naprej, Actor Supporting Role. Matt Damon, Invictus. Sploh ne rabimo drugih brati. Animated Feature. Fantastic Mr. Fox. Foreign Language. Bi dal Broken Embraces, ampak ne vem, če bo dobil. Vse, Broken Embraces. To je Almodovar. Motion Picture Score, Avatar, itak. Best Original Story, Avatar, itak. Best Television Drama, če bi jaz dal, je Dexter, sem ne bo dobil Mad Men. In sicer drama, television series bo dobil Mad Men ali pa Damages, ne vem. Best Performance by Actor, v televizijski. Mentalist, Dexter, Mad Men, House, Big Love. Michael C. Hall, Simon Baker, ne vem. Jaz bi dal Mentalist, Simon Baker, ampak dobro. Ampak je Michael C. Hall tudi super, tako da. Stavimo Simon Baker. Musical Comedy Television Series je 30 Rock, itak. Musical Comedy Performance Actress. Dobila bo Tina Fey 30 Rock. 30 Rock. In sicer Musical Comedy Television Series moški igralec. Jaz bi dal David Duchovny, Californication, ali pa Steve Carell, ne vem, če bo to dober. Dajmo reči David Duchovny, ne znam to reči, Duchovny, pa jaz ne vem, ful jih je teh. Ampak rečemo, ajde, kdo še, kje je še Avatar, kam boš Avatar dobil? Dobre, to je to, drugo itak ne poznate. Bomo videli, koliko sem, 1 od 10 sem zadev.